این بینوی معروف با نام‌های سکه و قصر پرزیدنت بعد چند مدتی برای همیشگی از بین خواهد رفت. جریان تخریب آن شروع شده است و در جای آن بینوی معاصر بلند طبقه حکومت قامت خواهد افراخت. عکس این بنا که تصمیم‌های حکومت تاجیکستان بیشتر از 60 سال آنجا گرفته می‌شد، بجز از روی صفحه کتاب‌ونوارها روی پل‌های کاغذی 100 سومونی را زیب می‌دهد. پس از تخریب بنا سرنوشت پل‌های 100 سومونی با عکس قصر پرزیدنت چی می‌شود؟ بانک ملی هنوز در این مورد نقشه مشخصی ندارد و منتظر دستور حکومت است. ما اون رو با تجزیه نظر میکنیم اگر رهبری حکومت لازم شمارند که بینای نو نمونه بینای نو در پلوی ملی عکس یابند ما اون رو اجرا میکنیم. یکم پرابلم نیست. مورخان میگویند زمانی شوروی بینوی سکه پس از مجسمه ولادیمیر لنین در فهرست یادگاری‌های تاریخی که از طرف دولت حمایت میشد در جای دوم قرار داشت. در مرکه‌های جشنی 80 سالگی دوشنبه نیز بینوی قصر پرزیدنت عکس شده و در تمام دنیا همچون یادگاری تاریخی پهن شده است. Теперь эти банкноты станут на вес золота. акнун банкнотҳои 100 сомонӣ ба тилло баробар мешаванд. барои он ки вақте биноро тахриб мекунанд, бино нест, вале аксаш дар банкнотҳо боқӣ мемонад. акнун ин моли нодири коллексионӣ мешавад. акнун бисёре аз сайёҳон ба ҷамъоварии он шуруъ мекунанд. Многие туристы, многие начнут собирать это. муаррихон бинои тахрибшавандаи қасри президентро макони интиқоли ҳукуматҳои тоҷикистон меноманд. ба қавли онҳо сиёсатмадорони саршиноси дунё ва шахсиятҳои маъруфи замон меҳмони ин бино будаанд. қарорҳои тақдирсоз барои рушди тоҷикистон маҳз дар ҳамин бино гирифта шудааст ва ба ҳамин хотир акси ин ҳунари меъморӣ дар пули миллӣ ҳам ҷой гирифтааст. аз биное ки қадамҳои нахустини президенти раҳмонов дар вай ба амал омадааст ва мушкилтарин рӯзҳояшро дар он гузарондааст имрӯз вайрон мешавад, сухан аз ин бошад, пас фикри ман аст ки шояд 100 сома аз байн равад. худи 100 сома аз байн рафтанаш даркор, агар сурати ин бино нодаркор шавад. мумкин ба ҷои вай 150 сома созанд, мумкин ба ҷои вай 75 сома созанд, вале 100 сома буда наметнад бо сурати дигар. агар 100 сома бошад, ҳамин сурат боқӣ монданаш дар кор, ҳамчун чизи таърихии ки ин пул ба ҳамин сурат ба вуҷуд омад. дар феҳристи китоби осори меъмории шаҳри душанбе бинои қасри президентӣ дар мақоми аввал қарор дорад. ин бино дар соли 1957 бо тарҳи Стефан Анисимови меъмор бунёд шуда қароргоҳи ҳизби коммунисти вақти тоҷикистон буд. ҳамчунин акси чанд меъмории дигари таърихӣ аз ҷумла бинои парлумон дар пули коғазии сесомонӣ ҷой ёфтааст ки дар асоси нақшаи бозсохти шаҳри душанбе эҳтимоли хароб шудани он низ вуҷуд дорад.